أنا ميواني مجي لقال منن إيرو مجارة ما مجارة جو كو هر روج من مجارة كتايبت يعني لسر نافدار ما كسيكي نافدار ما أمي جيانا يبر فراتر هيم حتى كو جدا السنة ورا إيرو جي مجارة ما جيانا أحمد خانية برهم وينه ولقال فيجي ميواني من لنها الاستوديو هنا ما مستا أليكار دوتشنت نسیم سنمست بخیراتی سر چهارتی ماموسته هر وها ماموسته و وقت بجن خواندوان هم ماموسته هم خواندوان آیهان کانات جاتی سر چهار سر راحتیه ایرو می بحثا احمد خانه بکن همی بکن ان شاء الله هیویا ما وکو امجی وی برفراتر باش وی بزامبن جبرکو برهمی گلکی نافدار هنه گلکی قدر و قیمت هنه اما بسایا میوان ما هر وهم احمد خانه جنیز وناس بکن پیشا که اموار سر مجار خواه بکا احمد خانه کیه تشتکی یک وقت بجی برهمی چوانه جیاناوی چواه کرم کن بهترامته احمد خانی بین و دنگ کردی احمد خانی کو به نویسینا مموزینه و ناوی خود ناو نمیرام دا بیجی کریه تنین ادیب و هلبستوانه که ده همان دمه دا فیلوزوف متضافف و کسی که زانیاره دریای کی وسابو کو جبو ایرانیان فیردوسی جبو یونانیان افلاطون چبه جبو کردان جی احمدی خانی اوه نظامی لیلا و مجنون شیخ غالب حسن عاشقی چبه احمد خانی مموزینه جی اوه به هلبستین که به عربی، فارسی و عثمانی نویسینه و زمان پیشکتی ین دم خوراکری رقصی و ده هر درفتی ده دای نشاندان که کردی جوک زمان دن دکاره خواشک رقصی بکه. خانی ده سال 1651 دا لبازی ده هات دنه. باوی وی شیخ الیاس لگند قزل دزی قادی بو. اف گند دریه داوین یه ریا کروانان یا دیروکی یا که بی ایران را بدبو بو. بخرجا گمرکی یا که جکاروانان دهات ستندن و پره این پیویست ین جبو آواگرنا قصر ایساق پاشا هاتبون به دست خستن. خانی پرورده اول جباوی خو گرد. پشتی وی پرورده بشتاری درس فقیتی بو و عربی هم بو. لدبستان فقیان تنی کسی اینکو درفیت اینوان هبون دکارو بون لور بخاندانا. خانیشی به آوائه که هری باش لوی فرسنده سوت ورگرتیه. داخازه وی خواندن و هیمبونه هر روز مزنترد بو. خواندکاری ویا کو مدرسه مرادیه یا بایزده و کتبو مرحله کی نو باشه لمدرسه اخلاط و بیتلیس دوم کر. پشتی بوتان و مزوپوتامیای حتی بغداد، شام، حلب و ایران چو. خانیه کو پشتی سرلیدان کابی چو مصر لمدرسه سوریه فیلسوفیا یونان لمزوپوتامیا و ایران جی تصوف و استرونومی هیمبیه دوار تکنیکا هنر و هلبست دجی گلک فکر به دست خستیه.
جبلی و خانی لسر برهمین گلک مروین علمی ین وک فقیه تیران، احمد جزری، هیپوکرات، پلاتون، آریستو، فارابی، شهاب الدین سهروردی، محی الدین عربی، فیردوسی، عمر خیام و نظامی کو سترکین دمی دهاتن قبول کرن لیگرین کریه و فکرین وان فهم کریه. خانی پشتی که علم خود قدینه و دیگره بازی دا که لور جدایک بویه و وک ماموسته دردکه و پیشبری خوانده کارین خواه. قاسی که راحیا علماوی، درستی و دینداری ویجی دبه سدم که انسان به حرمت و حس کرن نیزیوی ببن. احمد خانی دمک و جیای وک دمکی تعاری بناو دکه. لگوری وی دسپیکا وی دمی پیمان قصر شیرین یا کو 11 سال بریا جدایک بوناوی هاتیه امضا کرنه. گازناوی او بکو جواکا کرد دناو ترک و فارسان دا آسی بویا مایه و جبر ویجی دوار فکر و ادبیت ده زیده به پیش نکدیه. کاسه که جه آوا زلال نادم به حوزه کوسری لو هاتنا قصر شیرین جه نابینم تو مفری پشتی روژامه بو تعاری مرن خوش جعم بری نافدار ما احمد خانه درده و درده زمانی او گل خوند و زانی قلم جبه کردی کارانی ما او ناسکر ما موزینه بر همین وکوی گلوکانه نافدای هر طرف جهانه او بزانین هر زمانه جیان او ببوره لجزیره هر تم جخلی سر زانسته منزل و قبر او لبازیده خود عفو بکید لآخرته هات دنیای لگنده خان جیان او لجزیره بوتان نایل جی برکرین تجاران ما مسته جبو کردان صدق بنکشان دیه و هلبستا گله که خوش لسر احمد خانه مالاوی آوابه ایرو مجاره مجی احمد خانه مدست پیکر جی گو مگو میوانه من هنه من لسر جیانا احمد خانه و بطایبه تیجی برهمنوی برهمتینه چمانه دوی مرف چوا بخوینه دما خدا برهمن چوا بون امی هر وها میوانه دین سر مالسه ما مسته امشته دست بکن ما مسته نسیم سلمز هر وها لزانینگاه یوزنجیل یاوانه علی کار دوچنته ما مستعم ما جیان احمد خانی هر و ما وک آوه وتره کی وک نوچه کی ما چکر لی با آوه اکادمیک احمد خانی دوی مرف چوبی بیزانه بله دسری دا جبوکو سیدای می نمر احمد خانی وک مجاج خرا و خستیه برنامه خواه بطایبتی دی شخصیت جناب ودا و امجه همو خباتکارن ترته کردی را سپاسدارن و امنتدارن کو او درفتهان دایمه ام ایرو دکارن سیدای خواه بگل خواه بدن ناسین و که اون دزانن احمد خانی براستی ماموسته گل کرده ماموسته کی وره درد و کل کردان با آوای کی ادبی آهانی زمان و چاود و تلی دربات سیبو احمد خانی د سال 1651 آنجی 52 ده هاتیه دنیایی و اموی دیرو که دما لممو زینه میزه دکن احمد خانی با آوای کی زلال بخواه و دیرو که جدایک بونا خواه جمعه دبیجه و اوها دبیجه مثلا دبیجه لوراکو دما جغیبه فک بو سال 1061 بو یعنی 1061 هجری کوچی ته برانبر 1651 آنجی 52 میلادی احمد خانی درباره کسایت آویدا دو حب فکر جدا ہے نا آیه کمین او هری بالکش دبین خانی ناو عشیروانه و عشیروان لهريما جولاميرجي انجامي لهريما حكاري جانا خبر دوام كرنه لو دري گندك هي ناوي خانيه و
خانه مالباتاوی لور جیانا خو بردوام کردیه پشتی هنک درفت نباشی واره سیاسی انجوار آبوری دا مالباتا وان کوچ دبه بریت وانا رنگین پیچکیل وانه سکنن و پشتی وانه جی دچنه بازی ده جیانا خو بردوام دکن ناوی باوی وی الیاس بقاسی گود چافکانیان درباست به ناوی دایکاوی جی گلنگاره و باوی وی کاتب میر بازی ده بیه دویجن الله عالم میر محمد پربلا لوی داری دما میر بیه باوی وی الیاس جی کاتبی بیه باوی وی جی عالمک بیه مل الیاس و خانی خواندن خود سری دا لجم باب خود دست پیدا که و برای کی وجه بیا ناوی ملقاسم بیه برای ملقاسم گله کی ملاکی آستاوی دجور ادا بیه خواندن خود برای باوان دست پیدا که و پیش دی تی مرادیه که آنها گریدای وانه نافچه وانه لوی داره د مدرسه دا دست به خواندنی دی که د مدرسه گلگینه دا آنها جیم ماموسه دلال او کسی که دوی مدرسه خونده بن و ناوی وان هاتن قید کرن دما مروف رو دیرو که مزدی که یعنی سال 1661 لمدرسه گلگینه کی خوندیه خوندکار کی بونه تو مزدی که درزه دا ناوی احمد خانه جایم اوایش بو مگله کی تشتکی میونه او گله کی تشتکی گرینگه پیشتی مرادیه و دچه خلاتی دچه بدلیس و دچه روحی جبونا کو خندنا خو باشتر بکه قویتر بکه پیشت روحی ودگر بازی ده بشکی لورد سکنه دما بابی دچه بر رحمه خوده ایجار او دست به کاتبیه میره بازی ده که او ده به کاتبیه اوایش در فتره که اوهاد دوی کو عربیاوی باشتر به پیشتا بچه و فارسیاوی باشتر پیشتا بچه و زمانی ترکیجی به آوایی که باش هین ببین پیشتیوی تی دیسان جیه که نیزی وانه خوشا به لوی مدرسه لجم ملاجامی و بیجن اجازه تا خودستینه یعنی چاوا مثلا ایران بیجن دیپلوما ام مکتب خدین دیپلوما کی دادن او اجازه دادن گان واته اجازه اوکو تو ایرو شو ند کاری بی سیدا او تو کاری در صف قیامتین یعنی ما مثلا هاد وی دمیدا مثلا 1600 وان دوره دا دیدی مثلا چوندن هاتن جی گلکی زحمت و هر وها دیدی فقیر جی هيا لسر دنیای شو الحرم بوطن الحرم حکاری مرف دنیا یعنی او درفتن وقت بجنیه کار زیادتر به حیوان داریه چاندنی زیادتر هر وها کیمه یعنی و چه خدمت کاره بجه کو روشا احمد خانی وقت بجنیا مالباتاوی جی آله آبوری باب چک باش بوش برکو همچو مرادی همچو رحای همچو بیتلیسی یعنی وان دوری وساجی کاربو بگاریانا براستی درباره آبوری عشیر وان دا مالبات وان دا آگاهی انگلک زلال دستمه دا تونن لی هنک لی کولینر دبین وکی جناب و دبیجه دوله من بونه دوار آبوری دا پرسکری که وی تونه بونه لی هنک شی دبیجه نا والله زیده تر فقیر بیش بوکو کاتبی کرنم یعنی وکی اما بیجن کارمن جمعی را خبتینم لی دما مرو اویندار تشتکی به عاشق علمی به تو اصلا تو مشکله پیشاوی در بکنی یعنی نه واته و مشکلان چاره سر یعنی ام دبیجن یا فرحت جبوک و خبگی هنه شیرینه چیا قل کریه تشتکی زور او کریه بله و دما ام احمد خانی میزد کن براستی احمد خانی نبتنی نویسکار دستانه که اوینداریه یعنی دنا باقی لپیچه که وارد تیناس کرن لی احمد خانی فیلوزوفه و احمد خانی متصوفه احمد خانی جواک ناسه احمد خانی ادبیات ناسه مرو دما برهمین خانی میزدی که لجیان آوی میزدی که براستی ده هر آلی دا به هر آوایی دجیان احمد خانه دا فکر و رامان قرآن اهتدا يعني ما مثلا مثلا
جناب تجي باسكرغو فيلسوفه وقت بيجي جواك ناس سوسيولوج يعني بيجن جبركو افان ناف افان باشناوا بچاوي دغه ددما احمد خاني ددما مالای جزيره ددمن هزار و نزدیک حتی عثمانیان دا المدرسه ما تدي وقت بيجن درسين جور بجور هنا مثلا المدرسه ما 23 24 حب كتابين جرازه هنا کو دسپیک آوان هر کردیه لی وقت بيجن دما و چارپیج حب کتابين کردیت قادن ایندی عربي دسپیت که رزمان عربي دسپیت که هر تشد به عربي دما وين جدا المدرسه ما مثلا وقت بيجن سترکناسی داتا درس هبو وقت بيجن مهندسی هبو وقت بيجن ماتماتیک حسابگری هبو جبروی وای عمد بيجن کو احمد خانه هم فیلسوفه هم وقت بيجن جواك ناسكي وقت بيجن نافداره جبركو وان درسان جي قرتيه هر وا بن نابر همي دجي اواناجي ديار بن نور سر بر همين احمد خاني از حزكم حواله ما كو ماموسته ايهان كاناتشي ام هناك برا باغفم كو ايهان جبنا قلت ولا دنگه تخوشه الفنان تنه اشترى بج ايهان جي هلوات ماموسته يي امام خطيبي و تن همان دمداجي لیسانس بلندکی بله لسر موزیکی من دست بکردم گو هم ماموسته هم خواندوانه یکو کسی که مراک بیو چاوایه تیجی مرا وقت بجن قصیدین احمد خانی تبخونی تدل هي تحضر جي كريه ام ده يكي دست بكن چه دبه اذا باشه دست يتزام بكلم دردم توتد زانی دبجا احمد خانی دردم توتد زانی دبجا احمد خانی امر جیام بونکانی سردل احمد خانی سردل احمد خانی امر جیام بونکانی سردل احمد خانی سردل احمد خانی جدارت هنر دوشه ممجدر دیت نخوشه جدارت هنر دوشه ممجدر دیت نخوشه دل ما تبكل ايش از غلام احمد خانی از غلام احمد خانی دل ما تبكل ايش از غلام احمد خانی از غلام احمد خانی نای کشاندن درد دنیا بار مل سر ملچیا نای کشاندن درد دنیا بار مل سر ملچیا ام کلیان وکی دریا برجا احمد خانی برجا احمد خانی ام کلیان وکی دریا برجا احمد خانی برجا احمد خانی دنگه تصحبه گلک سپاس مالتا سپاس باش ما مستقیم دما تخونده هر وها قیرینا کو جقرکته مروا هستیار دکه بالام جی گستیلکاته جی کشان ماشاءالله گستیلاته جی او کریه ها چقدر گستیلا خود نادی من بله ما مستقیم عید چقدر بده چه گستیله مال میره والله دست خوش خودم میگم بکی سیر میره یعنی تو بیجی تو کاوشه دابا حتى اوكا دما اوكي خلاص دستين تليام دما درنا سيري دما مست صوتي كمان يعني بله بس خوشيتك كمالتا مالوا باتر ما مست از حزك نعم مثلا برتوكي مجل للسر اوكينا لاحمد خاني وقت بيجن نفيسكارا دا كو معرف دبينه كسكي كو بالزمان كردي
ji bo zaroka jî tiştekî nivîsandiye tune. Ehmedê Xanê wek bijin cara yekemîne ji bo zaroka, ji bo fêrkirina wan, ji bo edeb û adetê wek bijin zaroka wan fêr bike, nûbihara piçûka denivîsandin. Durust e, belê. Divê meriv Ehmedê Xanê bi vê çarçoveya ya nûbihara piçûka da divê meriv çawa wî bixwîne, yanî çawa nêzîkê zaroka divê meriv bibe bi dîtina Ehmedê Xanê. Belê. Berê em behsa nûbihara piçûkan bikin, hewcê bi kurtasî em behsa rewşa edebiyata Kurdiya berî Ehmedê Xanê bikin ki ji bo em Ehmedê Xanê baş nas bikin. Dema em li dîroka edebiyata Kurdan bêze dikin, cara yekemîn anka berhemê wî ku destê me de hene wekê cenabê we ji baş dizane Baba Tahirê Uryan e. Baba Tahirê Uryan du beytî bi zaravayê Lorî li Hemedanê yani li İranê nivîsandiye belê. û piştî wî Alî Herîrî hinek helbestê wî hene lê bira saetanê vê gavê dîwana wî nekiriye destê me. û Melayê Cizîrî û em bibêjin pîrê mamosteyê tesewufê dîwaneke bi muretteb yani bi rêk û pêk nivîsandiye. Bi xeynî vana bi rastî em dema li dîrokê mêze dikin heta nîvê gavê bi qasî ku lêkolîn hatine kirin di derbareyê edebiyata Kurdî de berhemê zêde tunîne. Îjar Ehmedê Xanê me gavatinê jî got civaknas e. Ehmedê Xanê dema feqîtî kiriye piskirêkê ku derketine pêşiya feqiyan daye berçavê xwe. Yani feqî çi piskirêkan dibînin, duwarê dema dixûnin, zor û zehmetiya wan çi ye, xwestiya wan e çareser bike. Li gorî wî piskirêka herî mezin ziman dîtiye. Ji bo ku Kurd dema Qur'ana pîroz xitim dikin û hema vedigerin bal berhemên ku bi zimanê Erebî hatine nivîsandin. Îjar Ehmedê Xanê xwestiye ku ferhengek çêbike bi wî ferhengê xwendekar an jî feqî dema çavkaniyeke an jî pirtûgeke dersê bi zimanê Erebî hatiye nivîsandin baş fêmike gotiye ez ê ferhengekê amade bikim bira feqî li gorî wî ferhengê karê wan hêsantir bibe. Ji bo wî mesela em dema li nûbihara piçûkan mêze dikin Ehmedê Xanî viyanê bi awayekî zelal tîne ziman dibêje min eva berhema hanê ne ji bo mirovên ku gihîştîne û salê wan berjor bûne yani 30 sal 40 sal 50 salê bûne armanca min hedefa min ne ew e. Hedefa min wan kesê ku nû ji Qur'anê xitim dikin û dest bi Erebî dikin ez karê wan hêsandir bikim. Mesela di serî de ew ha dibêjim mebdeê her ilmekî navê alîm حمد و ثنا و شکرانی جبوی خالق رحمانی کو فصاحت و بیان دای لسانی لسان دای انسانی هندی سلاواتا هنی للرسول می امی کو بون پیروی دوی عرب و عجم و کرمانج و رومی جپش حمد و سلاواتا Armanca nivîsandin evê dibêje ev çin kelimen ji watan vek xistin Ehmedê Xanî navê nûbehara piçûkan danî ne ji bo sahib rewacan belkî ji bo piçûkê kurmancan. Bi vir de ji bi awayekî zelal em dibînin ku hedefa Ehmedê Xanî zarok bûne û feqî bûne. Îjar dema mirov bi awayekî berfire lêkolîn li ser nûbihara piçûkan dike mirov dibîne ku di dîroka edebiyata Kurdî de yekemîn berhemen ku ji bona zimanê zikmakî hatiye nivîsandinê. Yani ne xeynî ne tenê ji bo zarokayê. Belê ji bona zimanê zikmakî hatiye nivîsandin. û a dudiyan jî
جبونا ادبیاتا انجی امبین ویجیا زاروکان هاتیه نویساندن اوا جبو ما گلکی گرینگه احمد خانیویانی کنگه دنویسینه ده سال 1683 ده یعنی کم زیده ده 33 سالی خدا دنویسینه جبو که اما بیجن جاود دما کمه گوت و دیگره جروحای تی بازی ده مدرسه کی ود که و درس افقیان ده یعنی نکو اما بیجن چاکیت خودی رو دوچه درسه ده به برنامه ده چه به میجی ده چه به فکر ده چه و به رامان ده چه مرو دما مزه ده که مثلا چاوک و گوت ده کردان ده مدرسه کردان ده پشتی ختم کردن قرآن 5 حب پرتوک دینا خواندنیم. پرتوکا یکمین امروزین مثلا ظروف و آدو یمینجی ترکیبه آس یمینجی بله نوبارا پچوم آنجا بیشتر تو ظروف و ترکیب و نوبارا پچوکان و مولود ملای باتیم. اوانا درزه دتینه خواندن برودم ظروف و ترکیب مزدی که اوانا هر تو صرفا کرمانجی اوانا هر سه برهم دوار رزمان عربی دانم. بله. نه کردی هاتن نویساندن. و دما مرو لنوبار مزدی که اول مولود ملای باتیم مزدی که اوانا هر دوجی برهمین ادبیین ادبیات کردان گرینگی ادبیات کردان نشان دادم. بله. ام پیچه کیش یک دما می ام نوارو کایتی نکی. مثلا شما میگوید نوارو کاوی یعنی تایبتی مثلا نه آوای اکادمیک یعنی بهارا پچوکا خودت کو مرو لیب نره. بله. چیز کده هی؟ بله. نوبهارا پچوکان ج تو دست پیکی ج 14-5 پیکتی. بله. کم زده سدا تدا 220 مالک هنه و واتیا انجمانیا 1000 پیوان عربی گوتنه. احمد خانی مثلا اما که میناک اما نشان بدن مثلا دبیجه چه مثلا دبیجه هنگ جاران بره پیوا عربی دبیجه پاشی کرمانجی دبیجه نه جاران بره پیوا کرمانجی دبیجه پاشی معنی عربی دبیجه مثلا دبیجه نار آگره دبیجه هری گرمه برد ساره شیر لبنه یعنی مرد ده اوکی دا ده نوبهاری دا وقت ده جناب تجیگو یعنی وقت فرهنگی کیه؟ بله. فرهنگا یعنی به زمان عربی او یا کردی دا بله. یا با هفدو یعنی اوینا زاروکارا فرد که yani mesela büyücün zarok ki ve ki onun zamanın nu dest bu khandan ediki yani zaman Arabi himne be peyven hesan peyven havok peyven hesan hati amade kırın khandakar dama havok ki khand teda peyvek Arabi dit o vaqte ya oyunu zane ev çibi ki ev ve gerel nubahara piçuga mezeli ki ha vaqte ya vi peyva Arabi bu Kurdi eve اف گرک باشه جبر کو د دوان سالان دا کو احمد خانی هم د برهما مموزینی داش دنویسینه بجه کو تشتی که ماسیه وکو او ج زمان کردیه هر وانو بهارا پچوکا داجی و یکیش داتینه بر بچاوا میورن وقت بجن برهمی دیجی هنه وقت بجن مموزینی ولی اگر دمام هذا تنك تشي تایبیتی دنجن از بجن باشتر دبم وکی اون دزانن احمد خانی یک نونر ادبیات کلاسیکه ادبیات کلاسیک تا تشتغله کی مهم هي اوج عروزه به ادبیات کردی دا او کسن گل کسن عروز بکار آنه کیشه عروزه بکار آنه لی استا هری بلند احمد خانی بنوبارا پچوکان گاندیه اما تشتغله کی مهمه و تشتغله نجی اما بیشن اما گلک مهمه احمد خانی دسر هر بشیدا گوتنه کی گوتیم جبونا خواندکاران یعنی وقتی هم دبیجین نصیحت نامه مثلا بین فریدون عطار پندنامه خدا گوتیه مثلا هم ببیجین شیخ سعدی شیرازی دو بستان و گلستان دا گوتیه مثلا بیجین احمد خانی دنوبارا پچوکان گوتیه بون اونه همه از یک دو گلو دمام هی از ببیجیم ما مستوانا آماده که میورن سروانه واناجی
كيكي أيام وقت بيجن ما بعرف درا ناخفي أف مساجي ويش نتماشى جاز مساجي وجي بخينم لسر يا واتساب مساج هاتنا قلت چه برای حسین جبوت جبو میوانت جبو تیما برنامه داویه هفته جبو خبات کار انترنت کردی بیانی باش روش باش سلاو و رس جبو احمد خانه رحمت و جبو بیرانی خاطری ویجی هل بس قلتيه مال الطاوة خدش ترازي به مساج ودي جاتنا حاجي تانسو حاجي احمد مسعود جوهر الله اكمل مسعود شانديه از مساج وجي وقت بيجن جبلكو مساج وان بشا يكمين هاتبون از سبه از وان مساج وجي بخويم تماشاواني نجا كو بمساج تويتر جي هر وقتنا قول از وزانا قلتيه برنامه کانا وراکای گلک خوشه سرکفتن گلک سپاس گل از وزانا تهربی آیان بله ماست نها مدرسه آنده از باورم شبکم میجی بچک مدرسه اجی کتنی مدرسه مخوان مثلا دی امام خطیب دست پیکاوی ده هر وقت دی اوکین ین کردی تننه یعنی تکینگی تا مراقات چه بو یانجی تشوا احمد خانی تا استمام مستعج وقت چاوا گوتی میجی کمک المدرسه خانس بله دست پیکا میجی المدرسه من دست پیکر پشتی قرآن پیروز این واسه ما دست پیکر نوبهارا بچوکا بله چاوک سیدا گوتی ظروف عوامل جمال سر کردی خاند پشتینگی از ایدهات مزانینگه هی لسر بشا الهیاتی مهر دخاند لیل سر چند دو هنر آمد تشتک تو نبی چاوک واجی گوت ویگا و امام هاتی بیجی ام برخدان لیل سر چند دو هنر آمد تشتک تو نه مگو از چا بکم ج طرف خواه و از جبو خواه چه بکم جبو چند دو هنر خواه جبو بی مراق جل سر چند دو هنر خواه سر فقیه طیران سر ملای جزیری سر احمد خانی مش طرف خواه خواندن کرن واسه دست بکر ما مسته بله نها ایهان چیکو صحیح دما تخمینم دا خایت بو مدرسه دما خایت مخوان او پرتوکیج رزنش خایت او جهر کردیه با اساس جیانوان اجد که ما مستمع سیدای ما ام گشتم بشکی از ونجان دلات بجم ام گشتم بشکی دو بشه دا گو خوندوان و گو فقینو و بشه حمی ونه نخوینه ونه درباس بشه کادم ون پشت ویره نیزی که وسط 10 سال سر دا چو من مراق یام گو سیدا چما و بشه جمرا نگوته و بشه بخوینه چما ام چون درباس بشه دنه بون 10 سال شون مناسکر جبرکو وینگه دما خایت دا من نوبهارا پچوکا نخوانده بو درسین وینگه اکو کسی کو نوبهارا پچوکا بخوانده و بشجی و درس دانوان کو کسی کو دست پیکا نوبهارا پچوکا نخوانده جی و خایت و بشجی ند دانوان امزانو کو دناو برهمین احمدی خانی دا جی وقت بجی فکرین هیا نصیحت هنه هر واسه تازه خواه لیسانس ایجی نلسر ملای جزیری بو کردی نویسی ما مسلم زانینگه ها 100 یاله نی ما مستوجهی بله تازه خواه خلاص کردن ایجی نلسر ملای جزیری نویسی یا لیسانسی بله یا لیسانسی و چه آخه بشکم جبو ملای جزیری آوا کرد ویت بی یعنی جبو کت سری پسپور بی ده بله ما مسلم ایدا باشه امش دنگه تشک ببیزن چه دبه ما مسلم دی الله از دچم بازید سر تر بخانی از دکم هار از دکم قرین دچم بازید سر تر بخانی از دم هوار از دکم قرین احمد و رابه ما مستای من دستانا نوجن ادیب نفسین دستانا نوجن ادیب نفسین ادیب نفسین
جارك بنيره سرحد ودرسي جارك بنيره جول مرغارنگين ام هياتنا edi tuere çavlı ben zate mayne dürede ah em heviyatene edi tuere çavlı ben zate mayne dürede Ahmed orabe mamostahemen destana nujen edib nefsin Ahmed orabe mamostahemen destana nujen edib nefsin destana nujen edib nefsin ne avrenme ne mandı çınjor vana yekebe edid meşin ne avrenme ne mandı çınjor vana yek büyek edid meşin Ahmed orabe mamostahemen destana nujen edib nefsin destana nujen edib nefsin edib nefsin ساعت خوش دنگت ساقبه Gelek sağ olun istas. ما مستپرس برز اکستراتنه دوی تماشاوان هنک پرسا کرنه از حد دکم هم پرسا التبکم محمد اصلا گوتیه دیوان احمد خانی دا زیاده تر بحثا چی تکرن مخاندی دیجم زیاده تی جفهم نکریه نزار تانرو کلو گوتیه دممو زینه دا قیتنه جیانا عشقه کی تنه هی یا تشکی دی هیه اوه بسا گوتیه زهیر سیوره کی جی گوتیه جس میوان تر سپاس دکم اجبو بشکا وسا آماده کریه مالا و آوا شما مستاز حز دکم پرسم اف دی مدرسه آنده هجی اف تیش تینه خوندن یعنی اف پرتوکینج ریزه یعنی سپاس مالات آوا و امی یعنی ازنک اوها دا پیشیا خو مگوت ام برهم یک بیک بدن ناساندن و کی جام برهم رضاوات او پرسانه از باورم ام یک بیک برسوا وانا بدنه بکو دمامش زمینه ما امام مسته دوی ام دماغ باش بکار بینه بله و از خازم دربار مبارک بچوکان توت işte گرینگن ازوان جبه بجم یک ازوان نبجم دکو احمد خان دلیویش مبینیم آیا کمیم احمد خان دسری هر بشیدا نصیحت جبونا خندکاران جبونا فقیان گوتیه حوجه او بشه کمیم دا او مالکا گو از آنا دخونم چه فقی بین چه خندکار بین ویانه تکن گوار و تکن گوی خواه لگوری وی تفگر مثلا دبیجه غازی خندکاران که دبیجه حتی تو دور و درسان نکی تکرار و مصروف د دنیای دا تو نابی مشهور نه مشهور نه معروف یعنی اگر کو تو خازی بی زانا تو خازی بی سپور حوجه او درسی کو د پوله دا د صنفه دا تو د بینی د مدرسه تو د بینی تو دو جار سه جار چهار جار وانا دوباره بکی سه باره بکی د میجه ته دا باش بینه دیگه که مثلا 5 5 د بیجه هر چی به علم جهل کر مبدل او کسی کو
cehalet da u ilim stand sıfır xwe wî kir bi zêr mübeddel. Yani wî ew paxirê ku yani cehaleta wî paxir e sıfır e wî girt ew da û zêr şunê de girt tiştek ew qasa muhîm e ilim. Mesela ez hez dikim ew niha tiştek ku tu dixwînî ew orijinala wê belê belê yani her Kurdiye erê resena wî Kurdiye hinek peyvên Farsî ne hinek Erebî ne yani wek ew nizam edebiyata klasîk de çi a Türkan da be, çi a Arab Farisan da be, çi a Kurdan da be. Yani evan zamanı kudrojulat da navin da hatın karam taybeti zamanı Arabi ve Farisi gelek tesir akal zamana kırmış. Bu Ahmet Khan'ı de hinek malıkanda peyven Arabi u peyven Farisi bikar aniye. Bu musta az hazdikim beku tamam prandik maya. Tamam. her şu برنامه که احمدی خانه که باید بچه مموزینی بحثانک مموزینی چی بکنی؟ باش ام بحث مموزینی کنیم. کد مموزینی دار نتنی جیانا که وقت بچن پرسیاتم. و دنیا ما بچن مموزین احمدی خانه سال 1994 دا yani dema عمری وی تمنی وی 44 سال نویسندیه. برو دما المسنویه مزد که مثلا امبیجن جلادت علی بدرخان درباره مموزینه دبیجه کتابا ملتی مه روحات علا کم دبیجه مانیفستویا گلی مه دو آوای شروع ودکه و دنوا گل دا دما مموزین تی گوتن گل او هاتن که دبیجه بحثا evindariye yani evindariya memuzine diken le rast ya her peş eve le Armanca Ahmed Khani niku destane ki evindariye bin visine Armancavi ev neriye mesela memuzin destana netavatiye destana kurdane و دستانه که فلسفیه دستانه که تصوفیه دستانه که دیروکیه دستانه که سیاسیه و دستانه که جواکیه دینیه و هنریه yani bu kurtasi مرو دکاره ببیجه manifestoya netavperverin kurdane و mesela مرو دما میزد که احمد خانی مموزینه دا لهنگ خوان مم او زین گرتیه گلو چما مم او زین گرتیه وکی تماشاوان me baş dizanız bavardıkım mesela deviyata rojelata navin da dama nivizkarek helbestvanek mesneviyek antişeki denivisine betaybeti lehengen İslami yani eku dinava İslam'da zedetet peştaketine ona koradıkını leheng le Ahmed Khani lehengi xojiz Kurdan girtiye jiddestana meme alan girtiye ve mesela hem bejin Firdevsi İrani çava şehname da lehengi xoj Farisan digre Ahmed Khani ji Kurdan girtiye ama tişeki geleki mühim ومرو دم المسنویه میزد که براستی مثلا ام دم المسنویه به زمان ترکیه هاتن نویساندن ام دبینن که همه کپیا فارسیه گرتنه ولی کنجه ترکان لیکرنه لیدم مرو نوزینه میزد که براستی هم نادر o Kurdayım hem جلو برگیوی کردن اما تشت گلکی مهمه تایبتیه mesneviye که به زمان ترکیه هاتن نویساندن جوان جداتره احمد خانه وکی مگوتو بو زمان عربی، زمان فارسی، زمان ترکی و زمان کردی gelek başsani gelli çava kudu beje duve demeda zamanı kurdi kesatavi tüne be yani bazara tüne bazara kesat gelli je bogu heste xo binavare zaman hani hatiye bu zamanı kurdi insan diye mesela ama ki nişan Tamamen gereken bir istiyaz bağlardıkım mulemma nivisan yani mulemma çiye mesela bir se zamana bir çağ zamana pey zamanan de yek helbesteki de helbestan eğer ku bikare be helbestek bilmesem jurad bejine mulemma mesela de mulemma ki kadam Ahmed Khani beri Arabi yani Reza yekemin be Arabi Reza du yemin be Farisi Reza yemin be
Türkiye reza çaremiş bu Kurdi nivizandı. Evden nişandan bu Ahmet Khani divan her çağ zamanında pısboraj bu dumunda bejin ya demama gelek Kurd است ne kibelez için. ما بص حزك مثلا او دوي هفو كده مثلا دوي ام بيجن دوي قطاي ده قطاي ده او وناجي بوزن عروزه بله يعني بكافيه بله ده بس كار مخلون بله مثلا ده بيجن فات عمري في هواك يا حبيب كل حال آهنا لم همدمم شدر فراقت mah usal. Ger benim kanım dilersen çoktan olmuştur helal. Dinu ebler bu müjde aşkı min nema aklu kemal. Yani tamam rov mezadike hem be serva paş serva mı diyeceğim kafiyat yani insanını hem ji be aruzi hat yani insanları. Yani ev tane dildere ki de usanır. Belli pev. Hemal pev nisan. Yani ne ko ev vakit minak maniat yani digelek cihanda. Belli memuzerine digelek cihandan malik edin cihanem. Peki Mamus mesela Ahmet Khani duve dama khoda. Kese ki vekwi bve away yani کسی که چهار زمان زنبه به حفظ معلومات ملمع کسی که ملمع هی بله او کیون شوپیه که زمان ادبیات کلاسیک yani çi Kurdi çi Arabi çi Türkçe çi Farsi yani Ahmet Khani devirda xastiye mesajı ki evha bede geli Kurd bede geli Türk bede geli Arap از چاوا کردی زانم از بیو آوای ترکی زانم از بیو آوای عربی زانم از بیو آوای فارسی زانم لی از زمان خو خالی درد که بمو زمان دایکا خواه برهمین خواه ددم اوه اوه تشتی گله کی میونه احمد خانی وکی ملای جزیری و وکی فقیه تهران زیادتر yani anji mecara istediğin nod لسر تصوفي نسكنيه يعني هناك مجاري الدنيا مثلا ملاي جزيري فقيه تيران جسدي نود درامي خدا لسر تصوفي لسر اشقى الهي ساكنين ليه احمد خاني مثلا دمسنويان da تشتكي اوايه سدمي نويساندنا مسنويه هي احمد خاني سدمي نويساندنا memuzine de beşa pencan u taybetli beşa şeşan da dibece. Çi dibece? Bahsa derdu kullin Kurdan diken. Mesela bahsa adeti wan dike, bahsa cesareta wan dike, bahsa embejin diji heftene bahsa wan dike betene betene rakhne nake. çare seriyeş dibine. Bele. Dibijin. Deme muzinira de berhemi da amfani kad dibinin ma musajber ko naha mesela Ahmet Khani me vak bejim müjaraka geleki giring medaniye berxwe. Bele. O bari mejil serveye ki geleki giran her wa demji jvera terna. Allah razı. Mukhabin yani. Mukhabin. Vak bejim am hatin hem giştin me muzine me berfraji me vak bejim tiştek o tera hatin nefsandın cenabete vanago divanavi ma ligelme vak bejin sozak am cenabete bistinim divanavi o vak bejin berfrat beraminas bugün bernama kadar sak bazı İnşallah. Sesere mesaj çave. Çave teneşi ser çavarati ser serem rahat olsun. Xudeş terazi be. Ayhan. بله ما افترض خبر ندارت مع عفو كي من بور از خازمه تشتكي درباره كي ايهان دا بيشم احمد خاني ده مموزينه دا بحث سيحب هنرمند مزن كي اي كرد علي حريري ملاي جزيري و فقيه تيران اگر کو كيك ايهان هلبستك فقيه تيران ان ملاي جزيري نخونه دبكو احمد خانيجي دلي بشكي دلي ملاي جزيري وانش بشكي يعني دخازه كمن اگر کو ببيجا زيت كيف خدا والله باركي دجات سرته ها بله والله جسر شاوم سر سرم راحتي بيني تكيه هلبس خوينه ما بهلبسات برنامج خلاص كنت شدمه بله ماما اذا باشه مالتا ام فقيه طيره و خاطر خواب خاص اذا باشه پر باشه بيت مشاون رجا ايرو ام هاتم داويه برنامج سبيدي ساعات نهاندا ملقال هفدوبن نافاروكا برنامه ما هر وام دسبيك هذا جوتو ما نافاروكا بچاندو هنر كردواري ما تجكريه سبيجي مجاري ما قالكي جرين كان سبيد دحب دنگ بيج او ميفانين مبن حتى سبي ساعات نهاندا دي سامي ملقال هفدوبن بدنگي ايهان ام ابداي كرم لباغ من بوزبستان
ay dilbere dem gülistan Lübağ men bu zıvıstan Ay dilbere dem gülistan Ay dilbere dem gülistan Çilmesin gül bağı bostan Veran ezim malim khirab Ay dilbere qamen ale Faqiye tayran edik ale نخوشکی پر به حالای آی دلبره قمن آله فقی طیران دیکاله نخوشکی پر به حاله تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم دردی هم درمانی هم حکیمی هم لقمانی ویران ازم مالم خراب آی دلبره قمن آله فقی تیران دیکاله نخوشکی پر به حاله آی دلبره قمن آله فقی طیران دیکاله نخوشکی پر به حاله سبحان شاه تراتنه خالك جخال